Hürmetli rayondaşlar, kelgen konaklar, sırlar, hürmetli hazretimiz. Biz elbette bugün bilgisiz soğuşta olgan soldatlarımızın kimliğine yıl sayın matur tradisiyaga aylanıp gitken bu kızgançka karşı Milana yıl sayın aytam elimizin tarihinde türlü günler var. Hem bu gün indi bizim hatır günü, iske alu günü. Biz yüzümden әрі семьяны барышылары сөйлегенде өзіміздің семья бойынша да ойлап тұрдым. Мен бір бабай шулай хәттерсіз жоғалған, қай екен белгісіз жоғалған, қай екен білмейміз, орны жұмақта болсын. Мына сондай кісілер біз бұл күнде енді айтар бидәлі. На могиле неизвестно солдат не ставит крестов деп. Соған көре анау кімдер екенін де білмейміз, неше көмілгендерін де білмейміз, қай атқандарын да білмейміз, дұға оқылған ма, оқылмаған ма. Lakin biz alardan biraz şurada iske alsak, onların canlarına, ruhlarına dua bulup barıp erişir deyip oylamayın ben. Onlar bizden için, bugünkü durmuş için baş koygan, baş salan kırbanlar. Onların ağır toprakları jеңілдерден bulsun, orunları üzmakta bulsun. Onlar bizden şahit olup bitken kişiler. İhtibar için bir